Itura-ini ria Kanuna, kaunti-ini ya Nyeri, Mehariria ma mathiko ma ndagitari Wahome Gakuru, uria urari ngabana wa gatatu wa Nyeri ni hindi marathii na mbere. Arata na andu a nyumba ni mokite hamwe gucakaya na family ino. Na maundu maria twika guku twika kuringana na Wahome wa Gakuru endaga to ni mwendi thayo na ni mwendi andu a Nyeri. Andu a Nyeri guku muige mucie na muige muri kwanyu na kwa ngabana wanyu. Guku nyanake cikioneka kwirutira gutigirira gikaro giki ni giatherio niguo kunyita ugeni aria marekinyia ihinda-ini riri na aria magekinyia muthenya wa mathiko. Leo tulikuwa tu tunatengeneza at least tuone wageni wote watapata mahali ya kukaa. Unaona ni msimu ya mvua, at least tutengeneze tent tunyitanire na nigetha tuthondeke horo wa mathiko macio. Murona haha tuli na andu aingi muno tuikarite guku nigetha tuharirie. Mutigaire Gakuru agathikwo tariki 18 mweri uyu, mufango uria ugukorwo urugamirirwo ni thirikari. The governor was a sitting governor, and therefore this will be a state funeral. And therefore this is why we are taking all the protocols and ensuring it is done correctly. Oriri Mehariria maya marathii na mbere, munini wa ngabana mutahi kahiga ndakwamba kuihitithio ta ngabana wa kana wa kaunti ya Nyeri. Kanja ya magavana niyo irugamitie igongona riu o nginyagia muthenya ungi uria uterikanite niri. Riu kanju ino ni uritie a Kenya metheme na gutambia ndumiriri citari na muthingi ng'enda-ini cio kinyaniria iguru rigie gikuo kia ngabana Gakuru. Well, as we may not be able to do much with the social media, I'm appealing to you, can we try to be sensitive to the family in the reporting? Let's report that actually consoles the family, and we avoid some of the other things that may come along which are not conducive. Ndagitari Wahome Gakuru no athiete na mbere na kuririkanwo ta mutongoria urari na kiona wendi wa gukinyiria muikari wa Nyeri tabarira ciothi wa na mbere uria kwagiriire. Mheshimiwa Gakuru ni mundu urari na mono manene muno. Uhoro ucio wa Mount Kenya Economic Zone ni twaritie nake, ni turacamanagia nake na thirikari cia Faranja tugiciria uria tunginyitanira maundu maguku Central Kenya. Mwihoko wa muikari wa Nyeri ni ati aria matigwo utongoria-ini ni makuruta wira toria ndagitari Gakuru arerireirie. Ngiribotera Inooro TV, getwo Karo Kinyugo Mwaura.